September ni som pakhat sang ni som ni pali ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Israel in thasom pakhat chung zat Gaza Strip a be nuwa Hamas chu sipai angin anom to lo ni in Israel Ram Defense Minister Yoav Gallant chuan thotan ni khan journalist te a hrila nimin khan Israel sipai IDF te hena Gaza atangin an ram hmar lama ral do turin anin sonang ti a hril bok foreign journalist te hena Gallant chuan Hamas te hi sipai angin anom to lova helpol claim te anga an la oma wang le an hroi tu te kan la zon zela wangin kan la bei chun zom zela ni atia in ka hai nei thuayero a hun le to ni in na soi Gallant chuan in ka hai nei dan tu ro manna karuk chung nei masaka chumi chunga meichia nopang tarle dam lo te chua chu thilpoimo takani atia mase Hamas ten indona ti to ban rot na ero alapum chuang lova karuk chung in ka hai neya Hamas te mission kan chan chu ave ka ngaya chumi nu ero kan ti tur kan chun zom leang kan ti tur zinga Hamas te chut chimi vek po atelani ati Israel le Hamas te indona ti top tur hian US Egypt le Qatar ram shruai tu te chon thleng muzat ma an la to a Hamas te hian indona ti topa Israel sipai ten Gaza an chu san fel vek an phuta Israel hian in ka hailai log neya chumi nuwa Hamas te laka na taka che zui zel an tum ve thunga in rem na ala om theilo ani bazara po kan puan to angin Israel Prime Minister Netanyahu chuan tun hnaya tanfung thar aron nei le a in ka hayan nei don ani chuan Gaza le Egypt in rinalai Philadelphia corridor Hamas ten ral thuaman tol ruk to lo na turin Israel sipai te chu tiamchin om lovin anom zela phut ani Gallant hi chuan Israel mitang te chu an ni don phot chuan Israel sipai te hi Philadelphia corridor tangpo in karuk chung anin son chuakang atia Netanyahu le Gallant te hi cabinet meeting a po anin hnial dewa mase minister tamzok in Netanyahu hi an thlop ni in soyani a thotan nia foreign journalist and prime minister nena anin kar chungchang an zona chu Gallant chuan defense minister kani angin ka ngai poimo ber chu Israel ram le aveng him tu te an ni ti in na changani US rotna ang chuan in ka hai hi chhong thuma kalpuin ama sabera karuk chung in ka hai nein chumi chung chuan Hamas ten an mission som ko pasari an chuanga Israel lamin Palestinian mitang an kol an chu ave baka Palestinian mi puite chen na hmuna tangin an sipai te an thiar chuakanga indona wanga mani in chua san Gaza mi te chu an omna kir le in an mani tan puina po buaina omlova pek turan ni ang ti ania Hamas te hian nikum October ni saria Israel ramatang an mi man zani somnga pakhata tangin November thla khan mi za panga an chua hemi ma hian rangin mi pali an chua boka Israel sipai te chuan nungdamin Hamas mission pariat an chan chuaka rong som thum pasari mu ani to boka hengzinga hian Israel sipai te nan ka lumpal mi pathum man tel boka Hamas te hian kum sang ni som pali le sang ni som panga kuma Gaza Strip alut Israel civil mi pahni an kol mek boka sang ni som palia Israel sipai an tha pahni ruang an la kol bok ani White House National Security Spokesman John Kirby chuan tunkar thotan ni khan Hamas te hian US rot na hrual mumani hmain ti danglaman rot le thina chu in remnan nei harna chan ni in na soya Hamas te chuan Kirby chu be chan omlova Hamas te pu mingchia soin Israel lama atan luat tu ka wangin US chuan in remna ti khotlai ani anti ve thung Gallant chuan Israel in Gaza a thil tum chu atira tangin alangai renga Hamas mission zong chan chu aveka Hamas te chu sipai le sarkar nei theilo khopa chut chawa Israel tana engtika ma hlawom thei to lo tura siamani ti asoinuna heti la hian Gaza hian Israel sipai ten an chu san hmuna pianga Hamas te chu anin hui khom ngal zela indona zo nuwa Gaza ramaro rel dan turpo roman le theiani lo wangin Israel thil tumpo hi a hloting theibi kherlo mai theiani Gallant chuan in remna nei tura in biak na Hamas te chu rot na pom du lo le an tran na thak theilowa apua Iran pui firfiak pol hi khovel ramdang te po in na zo ka an nor angai ni in a soibok
galan hian nimin khan Israel marlama sipai te tlo in thu asaya anram marlam Lebanon a chuan Gaza angin sipai te chu ground operation nei tura in pe turin a hriat tira tuna chuan chimlama kan hna chu kan zo ti ti to a marlama ngai tu na kan sorbing angai le don ani ati Israel marlama Odet Brigade sipai te ma thu so in galan chuan chimlama sipai te hne na thu ka pe kan khan marlama na tho tur kan nei thok turin thu pe ka ti chuak thuai dona lo in ringang cheu Lebanon do turin training kan zo to a sipai te po kung sang sangin inin pe to ani atibok Lebanon om Hezbollah helpol te chuan nikum October tha in dona chua tang khan Lebanon ramrin hai Israel rama mala in rocket le drone mangin an bei ve ngala Israel po ina changlet ve zel boka Hezbollah te beina wang hian ramri hnaya om Israel mi sang tel te chu mun him lampanin anin thiar chuaka civil mi somni paruk le sipai somni anthi to boka Syria ram lama tang po in Israel hi be ani boka mase ani lama hi chon thi le hliam anam lo thungani Hezbollah helpol te hian Israel sipai te beina wangin an member zali somthum pali anthi to a atamber hi Lebanon ami anni anti talan thin to angin Hamas titan hian hun engma chen chung chau in ka heineya an tran phung nei that ber an mi hren te chu avek khachu pom ngai na om bik lova chuti lai chon Israel rama mi pui tam tak lung oi lovin Hamas te mi hren chu an ni theina na in rem na nei thuai turin sarkar an lo nor ve reng boka hetiang boro kara hin rem na zong tu te chuan in rem na engmotak chu om thei nge in an ring ani heti lai ve khian galan chuan tun din hmuna Israel chu kongpeng thuama an ding mek ni in na soya in rem na nei thuai lo ani chuan Hezbollah le an sponsor Iran ne na in dona lian zok po ma chon thei an ni thu so in rem na chu in dona a in an thlang zok ti asoya chuti lai chuan Israel chu engpo tok turina in peya kan in veng theya atul ni general kan do thei bok Iran ram hun poimo te hi kan du hun huna kan bom thei vekani atibok hetiang ani la hen Ukraine chuan Iran chu ballistic missile manga Russia tan puya apua nimin khan France Germany le United Kingdom te chuan Iran in ballistic missile manga Russia atan pui chu andem thu an sei ve boka Europe leilunga Iran missile atlak vai chuan boina zau zo ka chuak nge yang ti sein Iran chu Ukraine in dona Russia pui chun zom to lo turin an nge na Iran ne na thlo na lama in rem na chut cha Iran thlo na te chu Europe khomwal puyan thlo phal sak an ni lo tur thu an sei bok nimin vekhani we Secretary of State Antony Blinken chuan Iran in Russia ne na ballistic missile pek thu hi chiang takin na soya Russia sipai enge mozat te chu Iran rama Fatah 360 close range ballistic missile mandan zirti ran ni a hetiang missile hi mel somsari panga hla kap the ani a Russia chuan missile te hian dong to a reilo te a Ukraine a manan tum nge yang ati a Iran hi Russia tan pui chuan a chan let na takadong nge yang ti in warning kan pe to thina ni ti in kongsang sangin Iran chu hrek chun zamani yang ti apuanga heti lai han Russia chuan Iran hne na tangin short range ballistic missile an don le don lo hi an soi chiang lova Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan report kan lo hmuwa hetiang an soi zong zong hi adik vek kherlo atia Russia Security Council Secretary Sergei Shoigu chuan Iran nen hian kongsang sanga thodun na thuthlung an ziak thuai don ti asoi ve thung US le thurwal puite hi Russia le thurwal puite hian enga man ngai lo zia anti langzel ni ina langa ni tina khovel thu thar kan hria da tang hian khovel hi a fel lo zong ina kal zel ti ila adik ome nimin khan Manipur khopui Imphal chuan meitei zirlai ten governor mu antuma wangin boina chuaka hemin hu hian Manipur district pani Imphal East le Imphal West a tiam chin om lovin curfew puana ni a Manipur State pumpuya ninga chung internet le mobile data service anti top ngal bok meitei zirlai te chon Manipur State Security Advisor le Director General of Police DGP te thak tur le Assam Rifles Station chuak tura sarkar an phut na nimin chundar khat kha an hun tiamani a
an hun tiama pel thlenga an thil phut ti hlo thlin ani lo wangin meitei zirlai pol te chu chuak khomin governor chen ras bawan an pana police ten lo dangin governor mutur hian ayo intir mai se tia an ngen na chu zom du lovin zirlai zongjong chuan ras bawan pan an tuma police tenen anin norta ni zirlai pungkhom te hno dar tum hian police te hian tear gas an hmanga zirlai engemaw zatin hliam an tuara hliam tuar te hi engzat che nge soi chian ani lova damdo in hnai bera dalu anni he thil thlenga wang hian manipur sarkar chuan nimin chahnu dar thuma tangkhan manipur state puma internet le mobile data service chu ti topin september ni sompanga chahnu dar thum thleng ti topani ang ti an puang hala manipur state home department a joint secretary mayang bam veto sing chuan social media a thudik lo vor darani a boina zawzo ka chuabel zel lo na turin le dan le thupe ken ko konga har satna om thei ve nan internet le mobile data service ti top na thupek ati chuak ani bazari lo thira wangin kan lo me